Tondaniriza kujya mu Rwanda ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko ngo buriko burarondera ahantu bwo kwagurira vy'agateganyo amasoko y'ibiribwa mu rwego rwo kugabanya ukugundana kw'abantu barondera ivyo gufungura muri iki gihe babwirijwe kuguma muhira. Hamwe muho biyumvira na hahoze hari nahasanzwe nako hahurira imiduga itwara ingenzi ubu hadakoreshwa kuko iyo miduga nayo yahagaritswe. Ubwinshi rero bw'abantu bagiye kurondera ibiribwa ngo bushobora kuba imwe mu mpamvu zotuma umugera wa corona ukwirakwizwa. Kigali ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Mu gihe u Rwanda rutangiye icyumweru cya kabiri cy'ibihe bidasanzwe mu mujyi wa Kigali ngo abaturage bagerageje kubahiriza amabwiriza yo kwirinda kwandura icyorezo cya COVID-19, benshi bagumye mu ngo zabo nk'uko biri mu mabwiriza ya Minisitiri w'Intebe, bagasohoka gusa ari uko bafite impamvu ikomeye. Imwe mu mpamvu zihanganirwa ni ukujya mu isoko guhaha ibiribwa. Aha ariko ngo haryari imbogamizi. Mu mujyi wa Kigali imirongo y'abagiye guhaha ibiribwa iracyagaragara ku masoko hatitawe ku ntera ya metero isabwa hagati y'umuntu n'undi. Akarere ka Nyarugenge kavuga ko iki kibazo naho gihari kandi ko bitoroshye kugikumira kuko umubare w'abifuza guhaha ari munini. Gusa ngo hamaze kunozwa uburyo bwo guhanga amasoko y'agateganyo kugira ngo abaturage bahahe bategeranye cyane. Bwana Emi Ngabonziza ni umukozi ushinzwe ubukungu mu karere ka Nyarugenge. Turimo gushaka hirya no hino mu turere aho dushobora kwimurira ibikorwa bimwe by'ubucuruzi, cyane cyane nk'ubucuruzi bujyanye n'ibiribwa. Urugero natanga ni nk'ahariya kwa Mutangana, usanga iteka ariho hari imodoka nyinshi zizana ibipakururwa byinshi by'ibiribwa. Usanga nanone ariho abantu benshi baturutse impande n'impande hano mu mujyi wa Kigali baza kurangura bakura ibiribwa. Turatekereza yuko mu minsi itarenze 2 ko tuba twamaze gushyira ibikorwa by'ubucuruzi bw'ibiribwa mu gihe gitoya hariya muri gare ya Nyabugogo, kuko uyu munsi wa none itarimo ikoreshwa n'imodoka nyinshi.